iwacu mu rusisiro. Iwacu mu rusisiro. Ikiganiro iwacu mu rusisiro mushyizeho nanjye Victoire mukagikurikirana ku Ishangi Radio and TV. Ubuzima bubabaje umubiri utonekara, urwaye unegekaye bavuga kutanakira, bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira, amahera arahera indwara irushaho gukara, humuri horere hori Ishangi turahari, kubuvuzi gakondo buvuguruye bukiza, tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka, ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Murakoze cyane, reka dukomeze tuganira umuti witwa tonkati. Tugiye kuganira kuri tonkati rero ikorwa na kampani Ishangi. Ni umuti ukozwe mu bimera bigera muri 13. Akaba ari umuti mwiza cyane, nongera kuvuga ngo mwiza cyane. Impamvu ari mwiza ni uko ari umuti utunganyijwe neza kandi ushobora gufasha abantu ku ndwara zitandukanye. Umuganira nyine ni muganga Victoire hanyuma turaganira dushaka ko umuntu yabasha kumenya ibimera dufite muri kampani Ishangi bibasha gukiza indwara zitandukanye, zazi n'abantu bajya bavuga yuko zidakira. Iyi tonkati rero ifite ubushobozi bwo kongera intanga nkeya ku bagabo batakaje intanga. Indi ifite ubushobozi bwo kongera intanga watakaje intanga, ufite intanga nkeya. Iyi tonkati irazonga. Ifite ubushobozi rero bwo gutunganya imitemberere y'amaraso mu mubiri ndetse no gutunganya amasohoro. Ndavuga ku bagabo, no gutunganya amasohoro ikabasha kuyongera ifamuzi. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo gufasha abarwayi ba diyabete mu buryo bukomeye cyane. Ifite ubushobozi bwo gufasha abarwayi ba diyabete mu buryo bukomeye cyane. Ifite ubushobozi bwo gutunganya urutirigongo neza, yarangiza igatunganya n'urwagashya neza. Ifite ubushobozi bwo kuringaniza amasukari mu mubiri. Ubushobozi bwo gufasha ku bantu rero abarwayi ba diyabete. Ikindi yafasha abarwayi b'impyiko ko yoza mu ruhago neza. Ishobora gufasha abarwayi b'impyiko, impyiko zigakira neza, ikavanamo imyanda mu mpyiko. Ifite ubushobozi zo koza umwijima, ikavanamo kanseri ishobora kwataka umwijima. Ifite ubushobozi bwo koza umwijima, ikavanamo kanseri zataka umwijima. Ifite ubushobozi bwo gufasha prostate, ubwo ni ku bagabo. Prostate, udusabo tw'intanga tw'abagabo. Prostate irazoza neza, ikazitunganya, ikazivanamo imyanda, hanyuma prostate zigakora neza. Ikindi, ifite ubushobozi bwo gufasha abantu barwaye indwara zo mu zabukuru. Abarwaye indwara zo mu zabukuru ubwo ni nk'abadamu, abagabo se bageze mu gihe cyo gusaza, cyangwa se indwara za menopause. Indwara zo mu zabukuru, indwara zo gucura ku badamu. Iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo kubafasha. Ifite ubushobozi kandi bwo kongera imbaraga mu mubiri. Ubu ni kuri ba bagabo bakora imibonano bikanga. Ifite ubushobozi bwo kongera imbaraga mu mubiri, kubera gutunganya umugongo neza ndetse n'igice cy'ubwonko. Icyo gihe rero ifasha ba bagabo cyane. Ikindi, ishobora gufasha ku bijyanye no kumura kuri ba badamu bajojo bagira ikibazo cyo kujojo, indwara bita fistile. Abadamu bagira ikibazo cyo kujojo, iyi ndwara ikunda gufata abakobwa babyaye bakiri batoya, cyangwa se umudamu wabyaye arengeje igihe cyo kubyara.
ubu ni abantu babyara hejuru y'imyaka 35 bari bakiri abakobwa. Hejuru y'imyaka 35-40 umudamu ashobora kurwara fistule bigakunda, cyangwa se umwana wabyaye akiri mutoya munsi y'imyaka 18 ashobora kugira icyo kibazo. Cyo kujojoba. Kimwe n'uko ari n'uwo bishobora kubaho n'iyo myaka ayigwije yo kubyara bitewe n'ukuntu nawe umeze. Hanyuma ikindi tonkati ishobora kuvura, twabonye ko yongera imbaraga z'imibonano no gutunganya umugongo. Ibinya biterwa n'imikorere y'isukari ikora nabi, idakora neza, no ku bantu bacika intege, abantu bahondobera, abantu bumva mu mubiri nta mbaraga bafite. Iyi ngiyi tonkati irabikora. Tonkati from Ishangi Company Limited Rwanda. Iyi ni produit yibitseho ubushobozi, ko twavuze ko igizwe na produit zigera muri 13. Iyi rero yibitseho ubushobozi bwo kubasha gufasha abantu mu buryo butangaje. Ni ikimera rero navuga gitangaje cyane cyo gufasha abantu mu buryo bukomeye, ndetse by'umwihariko kikaba kije nk'igisubizo ku bantu benshi mu miryango myinshi. Ni produit rero yitondewe mu gutunganywa neza kugira ngo ifashe abantu benshi, kandi birashoboka yuko uzayikoresha azatanga ubuhamya bwiza, kuko tuzi neza yuko ari produit ifite ubushobozi. Ngira ngo rero nanone ni 008 540 hanyuma YouTube channel Ishangi Focus TV, cyangwa se Ishangi X TV, cyangwa se Ishangi TV. Ushobora no gusura website yacu ishangi.rwa, cyangwa ukatwandikira kuri email yacu ishangicompany@gmail.com. Ahangaha ushobora kudusura hanyuma tukagufasha. Ushobora no kudusura kuri website yacu Victory Muganga Gakondo. Aho ngaho ukaba wadukurikirana, by'umwihariko no kuri Instagram nabwo ni hahandi. Uzakomeza udukurikirane kandi unatubaze, birashoboka. Urumva rero buri wese afite uburenganzira bwo kubaza, kandi amarembo arafunguye. Gusa icy'ingenzi ni uko ushobora kwakira Yesu Umwami n'Umukiza wawe. Iyo wizeye ko Imana ishobora kukuvura, ibintu byose birashoboka. Ntabwo ari byiza kumwiha imiti gusa udatekereza ko ari n'Imana yaremye ibimera umuntu ashobora gukoresha. Ni byiza ko rero niba Imana yaratanze ibimera, ugomba kubiha agaciro, ugashima niyo Imana yabitanze. Ugomba gushima Imana yabitanze, bityo ukabikoresha wizeye. Bikoresha wizeye ko Imana yakuvura. Naho iyi miti yo ni ibisanzwe. Iyi miti irasanzwe guturuka mu isi yanduye, urwo n'abana b'abantu, ariko wizeye ko Imana ishobora kuvura. Ushobora kwimana, uzi ko Imana ishobora byose. Birashoboka ko umuti wawunywa kandi ugakira vuba cyane. Nko kwizera kurarema. Imana ikomeze kudufasha rero, kandi buri wese amenye yuko Imana imufiteho umugambi. Murakoze, Imana ibamugishe. Ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona wote izuba wabaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango i Nyamagana. Basoroma, basekura, basuzuma, bavura, ubuzima bugaruka, ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. Basoroma, basekura, basuzuma, bavura, ubuzima bugaruka, ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. Tawonanya ntabwo nakiramba size. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Tawonanya ntabwo nakiramba size. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Ubuvuzi gakondo buvuguruye generemeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.